ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu rukerera rwo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 12 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisata kirabana n'umutekano mu bumanuko bwa Kivu ndetse no mu majyaruguru. Ibintu ntibyoroshye, urugamba rwitegurwa mu buryo budasanzwe. Amakuru masha adushyikiriye aragaragaza ibijyanye n'ibiriko birakorwa na FDLP ndetse na FARDC nyuma y'uko izasarambwe bivuzweho ko ziri gukoresha drone mu kugaba ibitero mu birindiro byiza za FARDC. Ibiro bikaba byahinduye isura aho FDLP yazanye systeme de défense anti-aérienne. Ni systeme zirinda ikirere ndetse na systeme de guerre électronique ndetse bifite ikoranabuhanga ridasanzwe rya route contre les véhicules blindés rikaba requestarwa mu bice bitandukanye. Ni muze tureberamwe ibijyanye na systeme de défense anti-aérienne uko iri kwirakorwa. Turebere hamwe kandi bijyanye na systeme portable et de défense aérienne. Turebere hamwe kandi bijyanye na systeme de barrage antiception de signal GPS n'ibindi bitandukanye. Turaza kubabwira mu buryo bwimbitse bijyanye na route contre les véhicules blindés, ibijyanye n'ibirwanya imodoka za burende. Turarebera hamwe kandi bijyanye na missile anti-shell guide ndetse na mine anti-char zamaze kuzanwa. Turaza kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye harimo Kaniro, Muramba, Muzinzi, Curuko n'ahandi hatandukanye. Dukomereze Warungu tubabwira ibijyanye na unité anti-shell zifite ATG mu mirini ikoranabuhanga turi buze kubabwira. Turaza kandi kunyarukira Rucuru Bwito na Butanda tubabwira ibihari bijyanye na tactique écoute porte na système de guerre électronique zigaragaza. Turaza kujima system tubabwira ari gukoreshwa drone ICR ziri gufasha kubona imigendekere y'umwanzi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na scenario opérationnel détection procheche nkuko bigaragara. Turebe ibijyanye na RPC Kande ndetse na analyse de la menace, isuzuma rya serire de renseignement armé mu bice bitandukanye. Turaza kureberamwe ibijyanye na engagement aérienne ndetse na poste d'observation mu bice bitandukanye. Turebe kandi operation combinée aho imitwe itandukanye ni ukuvuga infantry, artillerie ndetse na defense aérienne ndetse na jeune militaire bafashe gahunda imwe mu gukora ibikorwa bikomeye bigomba gukubita ababaza izasarambwe. Turaza kubabwira ibijyanye na guerre de position aho infantry zongereye imbaraga mu bice bitandukanye. Turi buze kandi kwinjira muri zone opérationnelle site tubabwira ibiri kuba tugendeye kuri table tactique avec carte cartographique muri ibi bice. Turaza kubabwira ibijyanye na image satellite ziriko ziragenda zifatwa icyo ziri kugenda zigaragaza. Ibi niyo muri operation EPVR nkuko bigaragara. Turi buze kandi kubabwira ibijyanye na defensive muri ibi bice. Turaza kubabwira ko message ikomeye imaze guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba igira ati nous avons rétabli notre présence dans ces zones en utilisant la supériorité technologique en que nous avons de mettre en place. Ce ne sera pas une offensive crasse mais une combination de frappes précisées. Bikaba rero ari ibintu bikomeye bigaragaza ibiri kuba. Turaza kubibabwira aho bagize bati tugomba kugarura ubusugire bwacu muri utu duce dukoresheje ubuhanga buhanitse mu byikorerabanga twashyizeho. Ntibizaba ari igitero cya kera ahubwo bizaba ari ibintu biva mu byo twateguye. Tuzakora ibishoboka byose kuburizamo ibikoresho by'ikoranabuhanga no guhanura ibiza bifashishije ikirere. Turaza kandi kujya kuri unité de défense aérienne, ingabo zirinda ikirere uko ziri gukora. Turebera hamwe ibijyanye n'intwari idasanzwe ya Canon anti-aérienne Zu 23 de Aricon Gadf ndetse na radari zayo ziyikoresha. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na radari Doppler suite nkuko bigaragara. Tudatinze rero turaza no kubabwira bikomeye ibijyanye na serire et de guerre électronique bigaragara muri système de barrage RF nkuko bigaragara cyase radio fréquence
yo mu bwoko bwa Kashaki kane. Turaza kandi kubabwira unité de spoofing GPS nk'uko bigaragara abashinzwe kuyobya ikimenyetso cya GPS bazanwe muri ibi bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Ntabwo turinjira mu nkuru mu buryo buramvuye banywanyi ncamakereka tuyihinira aha, ahubwo tuze turamvura inkuru tubabwira uko ibintu bihagaze kuva Ibunagana kugera mu gisagara cya Uvira. Tubabwira imigambi ikomeye iri kuvumburwa na Service Nationale de Renseignement ndetse na Demiyape. Ngo ayikaze ro kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye utasanga andi arebana n'umutekano agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 12 Myandagaro 2025. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomeye ku fyonde sapone wiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye abagezweho arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru yacu mu buryo bunonosoye kandi butosoye. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 12 Myandagaro 2025 mu tuje dutandukanye tw'intara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Umwuka w'intambara umaze igihe kinini ugaragara ndetse bikaba byaratumye ingabo za FARDC ndetse na FDN bizifata ingamba zidasanzwe mu gushyira mu bikorwa gahunda ikomeye yo guhangana n'udushya ndetse na tekinike bimaze iminsi bigaragara ko biri kuzanwa n'iza Sarambwe ziri gukoresha drone de reconnaissance ndetse na drone arme, indege nto zifite intwaro. Bikaba bivugwa ko kandi bazanye na vehicle blindé. Abo ku ruhande rw'izasarambwe byatunguye abakusanya amakuru bo ku ruhande rwa FDNP na FARDC uko bizatangajwe ndetse bikavugwa n'umuyobozi w'umuvugizi w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta Didier Kabi Bashihi. Imirwano yo mu ndwi heze ikaba yarasize zasarambwe zigaruriye Kaniro, Muramba, Imuzinzi, Ciruko nyuma yo kuba barahatiye ihuriro rya leta FARDC ndetse na Wazalendo gusubira inyuma. Muri iki gihe igisirikare cya leta cyari kimaze gusanga ko kidashobora gukomeza guhangana n'izasarambwe kidafite ikoranabuhanga rihanitse ryo guhagarika ibitero bikomeje kugenda bigabwa kuva kuwa mbere nijoro. Impande zombi muri Kivu y'Amajyepfo zararwanye mu buryo bukomeye hifashishijwe uburyo bwari busanzwe. Ibyatumye kuri ubu ngubu rero bazana systeme de défense antirene cyase systeme zo kurinda ikirere ndetse na systeme de guerre électronique, ibikoresho by'ikoranabuhanga ryo kuburizamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ni ibikoresho byo kurwanya imodoka za burende, lutte contre les véhicules burende nk'uko bigaragara. Systeme yazanwe ni systeme de défense anti-aérienne, ni systeme zirinda ikirere zifite ibikoresho by'ingabo bashyiraho barrière aérienne, uruzitiro rwo hejuru kugira ngo ibintu byose biturutse mu kirere kuva kuri drone kugeza kuri helicopter de combat bihagarikwe mbere yuko bigera ku ntego. FARDC ndetse na FDNP yashyizeho ibi bikurikira: hari kanoni anti-aérienne automatique zo mu bwoko bwa Zu 23 CRD, imbunda y'amasasu menshi ishyirwa ku modoka cyangwa ku butaka ishobora kurasa mu kirere ku muvuduko mwinshi, ndetse hari n'iyitwa Oriocon Gadaf, imbunda zifite radari dotire zifashishwa mu kurasa neza ikintu kiri mu kirere. Bikaba rero bivuga ko izi mbunda zihanura indege, zikaba rero zigomba kuyihanura ikagwa ku butaka byako kanya ngo pa. Ni mu gihe kandi systeme portable de défense aérienne yazanwe yo mu bwoko bwa FIM cyangwa se FIM 92 Striker cyangwa se Igras. Izi zifite misile zishobora gutegurwa mu buryo budasanzwe zitewe n'umusirikare umwe cyangwa se zikagwa ku kintu kiri mu kirere, zigahita zikora guided infrarouge, ubushobozi bwo gukurikirana ubushyuhe bwa tornado nk'uko bigenda bikorwa. Ibikoresho bito bisanzwe bigaragara mu bice bitandukanye biba bireberamo imirwano. Hari kandi barrage électronique, guerre électronique, kuburizamo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Aha rero niho igisirikare gishobora guhagarika cyangwa kuyobya ikoranabuhanga ry'umwanzi hakoreshejwe ibizwi nka systeme de barrage, radio fréquence nka 4 cyangwa se drone gun tactical bishobora guhagarika imiyoboro ya drone mu gihe cy'amasegonda. Bikaba bigaragara ko bishobora gukumira imiyoboro ikoresha radio cyangwa se bishobora kuba byahita bihagarika urujya n'uruza rw'ibikorwa byose. Hari kandi interruption des signal GPS, gufata no guhindura signal ya GPS kugira ngo drone ibone aho iri, ibizwi nka GPS spoofing. Bikaba rero bigaragaza ko bishobora kuyobya indege y'ubutasi mu buryo bushobora kuba bwakorwa hifashishijwe korodone runaka.
uko bigaragara hari route contre les véhicules blindés. Ibi rero bijyanye no kurwanya imodoka za blindé, ibi navyo FDNB na FARDC bari kwestarira ikoranabuhanga mu kirere ndetse no mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta. Biravugwa ko neza mu nkengero zahitwa Kaniro n'ahitwa Muramba izasarambwe zagaragaje ibikoresho bikomeye birimo imbunda ndetse n'imodoka zikomeye za blindé alure un transport de troupes, imodoka zitwara abasirikare. Biravugwa kandi biremezwa ko FDNB yashyize ku murongo w'imbere missile anti-shell guide nka Cornat 1 Janvenir ndetse na HG-80. Bikavuga ko rero izi modoka zishobora kurasa misile icyarimwe mu buryo budasanzwe. Hari kandi mine anti-shell, aho bivugwa kandi binemezwa ko hari mine zirasa imbunda ndetse zirasa n'ibindi bikoresho bya gisirikare zamaze kuzanwa na FDNB na FARDC. Tugiye muri Sud Kivu turabwira ko mu bice bizahitwa Kaniro, Muramba, Muzinzi, Chiroko, ibi bice byigaruriwe n'izasarambwe. Bikaba rero biri mu murongo w'imbere ligne de front. Mugero bivuga ko hashyizweho imbunda zikomeye zigomba kuzasenya ibi birindiro izasarambwe zubatsangaha mu bice bya Warungu. Nk'ahantu FARDC yagerageje kuba yagaba ibitero kwigenekerezo rya 10 hashyizweho unité anti-shell zifite ikoranabuhanga rya agatagama. Nkuko bigaragara biravuga ko muri Rucu mu bice bya Bwito, Butanda abaturage bahawe impuruza yo kuva mu ngo zabo hashyizwe radar tactique écoute porte un système de guerre électronique. Bijyanye rero nuko batabasha kugera ngaha kahorejwe ibikoresho bigomba kurajya bineka bikumva ibyo abo muzasarambwe baganira ndetse n'imipango yabo yose izasarambwe zikaba rero ziri buze gutahurwa bijyanye nuko bari buze kubasha kumva ibyo bari kuganira. Nkuko rero bigaragara hari ikoranabuhanga rya detection préconné radar tactique zo mu bwoko bwa radar RPS kandi zishobora kubona drone zinjira mu kirere cya Kaniro. Hari kandi analyse de la menace zisuzuma serire de renseignement yemeza ko drone armée ziturutse mu birindiro by'izasarambwe zigomba kuba zahita zivumburwa. Hari kandi barrage électronique ikoresha barrage RF na spoofing GPS kugira ngo drone ziteshwe icyerekezo mu buryo bwihuse. Hari kandi engagement aérienne zo mu bwoko bwa Manpads Zu-23D zirwanisha drone zisigaye. Hari kandi agatemu zisuka iburende ho ibisasu mu gihe gito. Hari kandi byawo byubatswe bizwi nka post operation drone ICR zisuzuma ahari ibishobora guturika. Bikaba rero ibyo FDNB kugenda ikoresha mu bikorwa bikomeye by'ikoranabuhanga ry'ubuyinga bwa none. Iki gikorwa kirimo operation combinée, aho bivugwa ko rero imitwe itandukanye harimo infantry, artillerie, defense aérienne ndetse na jeune militaire bafite intego yo kwangiza ubushobozi bw'izasarambwe bwo gukoresha ikoranabuhanga ry'ikirere n'imodoka za blindé. Kubera ko M23 yimaze kugaragaza ubushobozi mu kuba yazana ikoranabuhanga, biravuga ko FARDC nayo yihaye intego yo kongera ibijyanye n'ikoranabuhanga yakoreshaga muri bikorwa bitandukanye. Nkuko rero bigaragara kandi byemezwa, ibintu byamaze guhindura isura nyuma y'iminsi mike izasarambwe zigarure Kaniro, Muzinzi, Chiruko, bimwe mu bice bya Muramba. Etat Major General ya FARDC ikaba rero yashyizeho gahunda yo gukora ibikorwa byo kwihimura ndetse no kuba bakisubiza ibice bitandukanye, operation Eperver defensive. Bikaba rero bisobanuye ko ari operation yo kuba bakirinda kandi bakihorera. Bikaba bivuga ko rero bongera ubushobozi bwa defense aérienne ndetse na guerre électronique mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya route anti-shell. Icyicaro cya zone opérationnelle site abasirikare bakuru bari baciye imbere ya table tactique ndetse yerekana imihanda, ibirindiro n'imirongo yo gutera. Ku ruhande rumwe hari carte cartographique, ikarita y'imiterere y'ikirere ndetse n'ubutaka, ndetse bikagaragara ko hari image yafashwe na satellite iri kugenda ikoreshwa muri bice bidasanzwe. Nkuko bigenda bigaragara, amakuru aravuga ko umuyobozi w'ingabo muri aka gace ufite ipeti rya General de Brigade amaze kurungika ubutumwa bukomeye mu rubuga rwa WhatsApp ruriramo intwazangabo agaragaza uko ibintu bimeze. Agize ati tugomba kugarura ubusugire bwacu muri utu duce dukoresheje ubuhanga buhanitse mu bikorwa by'ikoranabuhanga twashyizeho. Ntibizaba ari igitero cya kera, ahubwo bizaba ari ingirakamaro by'ibitero by'amasasu mu rwego rwo kugira ngo twongere tugarure umutekano ahangaha.
kugeza ubu rero hari imitwe iri kuzanwa muri ibi bice mu buryo budasanzwe. Hari unité de défense aérienne, ingabo zirinda ikirere. Izi ngabo zifite canon anti-aérienne Zutra 23 de Arcane, zikaba zashyizweho mu bice bitandukanye mu mihanda yinjira Kaniro, Muramba. Buri bateri zaba ifite radar tactique yihariye ifite ubushobozi bwo kumenya drone mu ntera y'ibirometero 20. Hari Zu 23 imbunda y'amasasa abiri ishobora kurasa ku muvuduko wa muvuduko wa 2000 kos par minute, amasasu 2000 ku munota. Ibiro bikaba bishobora kuza guhindura urugamba. Hari kan Ocrayon Gadiev ifite systeme de conduire de ratire mu buryo bwayo bwo kuyobora ibikoresho bya radari de proximité nkuko bigaragara. Hari kandi serire de guerre électronique na matsinda yo kuburizamo ikoranabuhanga ahateganyijwe systeme de barrage à radio fréquence zo mu bwoko bwa Calf 4 zishobora kumara iminota mike zihagaritse imiyoboro yose ya radio y'izasarambwe unité de spoofing GPS zishinzwe kuyoboza ibizo byose byoherezwa n'abarwanyi batifuza ko amahoro yagaruka. Nuko rero bigaragara kandi binemezwa, aha hateganyijwe systeme de barrage igomba kuzahindura ibi byose biri kugenda biba. Nkuko rero bivugwa, hari unité anti-shell, ingabo zirwanya imodoka za burende ziba zifite misile anti-shell guides Carnot E ndetse na Javelin kubijyanye no kuba bahindura ibijyanye n'uru rugamba. Kugeza ubu kandi hari unité spéciale de reconnaissance, ingabo z'ubutasi bwihariye zifite drone ICR barikateri type de drone zo kurasa abasirikare bafite ubuhanga mu kumenya aho umwanzi ari. Force spéciale bazanwe. Iki gikorwa cyose kikaba gishingiye ku bice bitatu byangombwa. Hari phase de préparation, iki ni icicaro cyo kureba neza aho izasanzwe zifite ibirindiro, kugena aho ibikoresho bishyirwa, gushyira mu bikorwa barrage électronique. Hari kandi phase de neutralisation aérienne, kwangiza ubushobozi bwo mu kirere bw'izasarambwe kurasa no gukuraho drone zose z'umwanzi. Hari kandi phase de reconquête terroriste, gutera ku butaka hifashishwe infantry zifashisha imodoka z'intambara. Kugeza ubu biremezwa kandi biragaragara ko hari radar tactique, radar RPS Kande zishobora kwangiza drone de surveillance zizasarambwe zinjira mu kirere cya Kaniro. Hari kandi GA izitanga ibijyanye n'amakuru akomeye yakenewe ku mirongo y'urugamba. Hari kandi ikoranabuhanga rya neutralisation aérienne, manipads igrasa FM92 Stringer zirasa drone, zikaba rero zizewe ku kigero cya 80% ko zishobora kuba zarasa amasaha 15 mu munota umwe. Hari kandi Barkatar TBD zikoreshwa mu gupima niba hari abantu bishe mu misozi. Kugeza ubu rero hari gutegurwa offensive terrestre contre aho unité anti-shell ziteguye zashize misile mu bice bitandukanye. Hari kandi bijyanye no kugenzura amakuru yose y'urugamba kugira ngo bagire igikorwa cya gisirikare bakora. Kugeza ku isaha ya saa 8 z'ijoro bari bamaze gukora parachute infantry FARDC ifashijwe na FDNB yatangiye gutera mu buryo bwa formation en ligne, urugendo rwerekana aho bose baterera icyarimwe. Hari kandi gukorwa APF indirect, inkunga y'imbunda za terari ituruka inyuma igakubita ibirindiro by'umwanzi mu buryo butunguranye. Kugeza ubu hari superiorité technologie, aho ubushobozi buhanitse mu ikoranabuhanga kubera ko izasarambwe zakomeje kuba zakigarura ibice bitandukanye. Bavuga ko FDN na FARDC bihaye intego yo gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe gutunga ikoranabuhanga rirenze iry'izasarambwe rifite. Hari kandi coordination interarmée, guhuza ingabo, défense aérienne, guerre électronique, anti-shell, infantry ndetse na force spéciale, bose bari gukorera muri aka kazi nkuko bigaragara. Hari kandi renseignement antemps relay, ubutasi bw'igihe cya nyacyo, drone ICR zibasha kuba zakangiza imirongo y'imbere y'urugamba. Byose nibiko biragenda bitegurwa n'abahinga mu bijyanye n'ubusirikare bwa none nkuko bigaragara. Kugeza ubu rero ibintu ntibimeze neza uko bigaragara nyuma y'imirwano ikaze yabereye mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za FARDC kuri ubu ziri kugenda zicunga amakuru akomeye ari guturuka ibunagana mu bice bya Rucuru, Kiwanja, Nyamirima, Rumangabo, Tongo, Ishasha ndetse na Katare, Rugari, Rumangabo,
byose bikaba rero biri gukorwa kugira ngo babashe kumenyekana icyo umwanzi ategura kugira ngo isaha iyo ari yose nabo babashe kumenya icyo bakora. Bikaba rero bihura neza nuko benshi mu basirikare ba FDNB na FARDC bamaze igihe kinini bari ku rugamba, benshi bakavuga ko ikoranabuhanga rigenda rivugururwa umunsi ku munsi, nabo bakeneye kongera kugira ibikoresho bifite ikoranabuhanga rifite ubuginga bwa none. Ibi byose biri guhindura uburyo urugamba rurwana, bigahindura kandi imyitwarire y'abasirikare ndetse nuko bagenda banywanyi. Nuko dusoje page y'amakuru akomeye agezweho muri aka kanya. Icyo usabwa nta kindi, wowe hita usyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.